Yeah, umuntu uzobhala namhlanje. Khona le ndiyifundile andisayikhumbuli. But it's fine. Sabona masigqiba kubhala abantu mandizabe nenzani. Don't you wanna dance with me? Dance. Don't you wanna dance with me? Dance. Don't you wanna dance with me? Seniphethe ubhaka namhlanje. Nibathe noba sodlala, dlala ibhola. Sobona. Yabona niphathe ubhaka makuzodlala ibhola but andibaphathi mamela kuzobhalwa. Yabo. Ndibaphathi for inotes mabhatele ibhola. Not serious. But it's fine. Sobona. Ngasumuntu apasa. Mnandi nipholile kumpholiwe. Sobhala lento khona siyifundile. Esingayifundanga mayivelile chuthi ke sinebhathi. But ke doesn't matter. Fena something man fairness fena ngihambela imali. Konakala baya umuntu bekephi. Yakuzobhalwa ngishubile sebengenile abantu abaserious eclassini kusele mina lamajita ngaphandle andiyazi. Sebezithembile bangenile abafundile abazithembile. Sele mina ke overall gram ekseni osethi alarm ka 6 7 half 7 nobeqabela. Ya se ground inu namna ndwana umkhetsane ihamba idlala lapha endleleni. Oziphethe ikoksi zami yeva. Uvela uzodlisa nje noba uziphethe. Yafana yabo umuntu amanethi babe mphethe ikoksi zami. Mina ngidlisa khohle andibona nje detective. Ukubhala. Bekile. Bekile. Uzodlala ngenyawo boy. Udlala ngenyawo. Ukubhala sibhalile abantu babhala 2 pages nibhale eli1 kodwa ke Mina ndibhale yafe eliphepha eli1 alibhaleleyo. Uyaqoka ngathi ukuthi aliphumelele distinction. Ngoba sidibana nayo ku supplementary kodwa uthi distinction. Ngoba sikubona nothi uzela ku supplementary. Kodwa sonke lo supplementary nana relax. Yo, nafethu nibuya next year. Supplementary ihlulekile kwayona. Hayi gosh ntwana. Andadlalo. Awukhonale ntwana. Awukwazi. Siyaphuma next year akho nto etheni. Phuma njani mfowethu nisifeyila kanje? Yaqoka ukuthi nibethe distinction enzima kungogqiba kubhala. Yabo, yaphunya. Yakanyiwa. Ufeyile ukunescope. Yeah. Kunzima. And then ipass leyo pha i1 la true false of 5 marks. Nakhona nikho Control false ba? Ayaqoka mfana control. Akho troll false. Hayibo wayibona undothusa. Ipage yonke emaphema no page before ndiyeke ukubhala. Yo, ufuna ubonile vele ngathiwa first 37 25 38. Abanyanyisa. Ave abona ukuthi we. Hawu. Man kanjonga. Man page amaphepha wami. Ndithele kaka ndibhala lapha. Ndapage hangaka. Akho abantu andijongile emva. Manje ndiyaguquka. Amehlo athe. Nabantu banokujonga kuwe. Usnipe. Usnipe waluba. Nawe uyogquma ngathi use high school ngoku kodwa ujonga ukopa into kum. Ujonga kum kanjani ukude kanje? Xa ufuna ukopa fanele ivula sizozama. Ukude kanje bungaleki 1 meter. Pilo yani. Hayi. Wena uyogquma ngathi use high school ngoku. Hayi. Hayi bangiqhuma ngoba nibhala into ebhadlile. Ngiqhuma ningafuni nibone lamanyala into abhalile. Hayi. Mina ndiyayigquma hayi ngoba ukuthi ndibhala into right. Cha nje. Abongo le phone yakho yo.
hayi lami ndibhatala i-300 for space ngenyanga. Hayi ngani. 300. Ngingayifuna iPhone zezo. Uyaqho awunamali. Manje ucacisa. Ya, Yanyiwa mfanami. uyanyiya zona stairs. Bayobukela uRonaldo, experience uRonaldo kwethini. Ohlisa. Yo. Yabo El Gonzalo Correlo Ronaldo. Ngicawe xa ibamba ifinal. Wa uRonaldo. Badlala ifinal ngeqa udlala nani? Ndala neSpain. Awubuka nebhola ngumuntu nje. Hayi ndizibukele zonto mna. Ngidlala imatch. Bona saqamba. Sesikhona. Bona qamba ibhola kwethini. Yeah. Nolipantsula kanjani uzohlisa uqoka? Hayi suka. Wehlisa wena. Ubona kambe uzohlisa. Yeah, babe. Hawu imali kanti 250 time 1. hawu namaka Uyaqoka? 250 Okay, uzobona. Ukubuzela lapha uzobona. Yo, ewina kanje. Lewina kanje. Argentina le qha ukuthi anisana Cox. Suncheck yakho Asanteke yadabona ilahla emgqumeni few weeks back. Yasesifikile. Kulena thama neqoka athi angadlula abantu okhabe ibhola. Ungaphetha abantu. ukujwala izokhawa yo Jonga ukuthi ugeja ncinci. Ayithabanga. Sowulapha ndoda. Sowulapha. Uvuke ekseni. Abe seyiqalile kaphi igame seyiqalile sokushuba sisibaleqa sokushuba kona nje ukudlala kona sidlalile nje ukudlala kodwa ukuwina hayi cha kokwanto ewiniwe sidliwe kodwa nje sidlalile nansi into engayisho ba at least sidlalile imali vele imkile obesibhetshile into ihambile ngeke iphinde kuwe sidliwe nje futhi nalamajita kodwa nje sileqile sikuzamile but sadliwe phofu nesidliwe ngu-X sidliswa ngu-X nansi into engayisho emapenalthini ngu-X ugoli nje uthi beke nansi ibhola iqhumpa pha yabona unamngcibela la tracksuit e-white phaya itimu yethu enganqoba ngakiti yayibona inawo nekiti nakuthabanga ekhaba wa hey kusiyami nje isidlalile kona yiyo ke le match nakuthabanga apho nqibe shot e-red nale bhibhile ngathi pink uye ke irana be left back noba i-right back yethu kodwa bheke lapha left or right yangathi beke se-right e-right back nje hey sizamile sithe sihluleka nje sihlule sizamile yabona nje abantu bebefast kanjani banxibe nekiti ayiphumile ke le bhola yabo kodwa nje sizamile nansi ibhola ibamba ugoli awugoli yena ayibike bamba lo mthetho afunqa kabeke bamba too much futhi kuncede kwangabamba u-X bezohlisa vele njengoba ehlisile nasemapenalthini ngoba nguye yedwa okhethe penalty sadliwe yayibo ikhaba ezoqumba ubanjwa ngalena bese useless njengezo striker but bese sihlala nje bese sifakiwe bathaba ngiyakora kodwa bopha ama-Cox kushubile lapha kodwa ke yiyo ke le match yethu jonga i-attack ebeziphuma yiyo ke le match yethu ke le ebesiyihlalele dala siyilindile singathethi ngathi ikhonto ebhadlile soyenza kanti hayi savele nje sidliwe straight. Ningalibali ke guys ukusubscribe like vlog show subscribe ya like nto izoyinceda ukuthi ibone abantu abaninzi yabo izoyiphusha forward like too many people nanga ke la majita boyengadlali yenzana le bhola nanamna nanku umjita beke attack ngaphoda still esamile sadliwa ngithabanga beke valile akufani beke valile ke sanje kuzifana and asimake nokumaka jonga umjita uyayicela lapha eceleni akho umuntu ommakile nanokho vele ayigquma uyabheda lokho libana ungahedi ibhola esuka phezulu kanje hayi
ngcono kwamna bekezimelele emva ka ngoba uyabona nje ukuthi bosunguquvuquvu nje kudlala umbumbumbu nje yadlalwa qhazi lo ngikhathiwe so kuthiwa offside manje ibamba ke la bhola la kuthiwa ngo-offside kodwa kufani kanti idlisanga kusona phofu nabahliwa kusona imodlisa itimu udlisa nje itimu ngu-X yena uyidlisile ke yena ngifuna ukuqoka ke uyidlisile okwenza saqala uhlala wayidlisa Yena cowboy. waqala cowboy! wayidlisa epalini waphuma Yamkelani! wangena phakathi naphakathi Yenza into ebonakalayo kwedini. ayithovela yinika nje ugoli ipenalty second match bese icimile ifoni khanga kwazi ukurecord i-second match ayishangazi wa yathatha i-second match abese sidiniwe bengangenanga futhi na-second match andana noba le team idliwe efonile yabo anoba idliwe efonile waphela nje kanjalo akudibana ngamatatha abhale bhola ikhathi utshonile gijinyo ikhathi utshonile nansi anti yahlangana mjuthu uqhubisho please make sure uba like and subscribe comment please comment like subscribe yageja